Tribunal Constitucional wasipa qallarikninkaq salam audienciata internet nintaka mahispirachin. Botanallapaqñam sajiratamun kimsa chunka constitucional mañakuykunata. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa, waranja iskay pachakisqun chunkayuq yupaychasqa expedientewanmi audiencia qallarirun. Renta vitalicia mañakuywan, neumoconiosis, hinallataq hipoacusia neurosensorial unquywan unquq wañunankama rentata chaskinanpaq. Kaytam mañarqukun Fabio Andía Flores, Rimax Seguros, hinallataq Rea Seguros, empresapa Contrampi. Amacha hinallataq tumpaq abogadokunapa rimariyninta uyariykuspankum, magistradokunata pupaykunku. Manuel Monteagudo Valdés Umalig, Luz Pacheco Serga, hinallataq César Ochoa Cardich magistradokuna, tapupayninkunawan constitucional mañakuykunata alienta yuyaymananankupaq. Botanallapaqñam sajiratamunku chunkatawayuq amparo mañakuykunata, iskay cumplimiento mañakuykunata, hinaspapas chunkatawayuq habeas corpus mañakuykunata, Cañete, Cusco, Huaura, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Lima Sur, Piura, Puno, San Martín, hinallataq Santa llaqtakunamanta apachimusqankuta. Amachakuykunatam mañakuchkanku Oficina de Normalización Previsional Wasimanta, Defensa hinaspapas Cultura Ministerio Kunapamanta, Piurapa Educación Dirección Regional pa Contrampi, Sunatmanta, Real Club de Lima Asociación Civil Manta, Miguel Castro Castro hinaspapas Lampa Cárcel Kunapamanta, Provincial hinallataq Distrital Municipalidad Kunapamanta, hinaspapas Poder Judicial pa Juzgadón Kunapamanta, Salan Kunapamantawan. Tribunal Constitucional.